Crédus hag Kelenuzawar eo lavar au désolem le passeur de mémoire. Et très apesa clip 1 en éléor, hag apesa spreuste studié par Andiello, daustag liam d'ava, puis Adlivar et vu Non, mais Andramant Mijekiniget dans Dudlen. Len, le quêteur de mémoire, a zobé d'un bornet et minauhan décapé varugen dans Elias. Hag et Léor un temps m'évite d'ober bilance et sort bilance de tout d'arpez à neus gred. D'armarese ou clan déjà. C'est-tu un sberjuan d'armarese kunta endro tout dans l'histoire azalek en abadenou radio neuze beteg mahalor a ben ar fin ya hag a leorman a zo intéressant kenan a talvoudus kenan evit kompren mad a leorman en eus skrivedie blavechou var l'air, tranquillik, amzer neus bet en em jonjal var ar pez an eus gret. Setu ya evit kompren ma d'istor Elias, d'amzan j'étais au talvoudus kenan le quêteur de mémoire. Modal barzonegou Elias ye, ke ken an avezet e varzonegou, me varzonegou a zo brao tre ye, ebe chouchoari, a zo a ben ar fin a skeudenn a vez roet deus breiz et barz le cheval d'orgueil, pe barz ar pechouchoari a zo disavel kenan. Et barz ar pechouchoari, lo deus ar pechouchoari a c'hellbeza du, a c'hellbeza trist a valar, a c'hellbeza kriz a valar, disavel kenan deus le cheval d'orgueil. Pegur e barz le cheval d'orgueil et tiskoez ar vro dre e zaoulagat evel ur bugel ben ar fin. E barz le cheval d'orgueil ez eo Elias, per Jacques Elias, bugel, pe dan ebeta e ravon, beza ar bugel a glas kompren ar pez ar c'hoarvez en drodean. Setu ne laket ar gaoz kemese var ar pez a zo kriz, ar pez a zo du kemese. Un tammig me Pascal ze barz buez ar beizantet. Disavel kenan eo barz ar pechou c'hoari. Lod a c'hellbeza ur pez c'hoari a zo anvet egile da skouer, a ziskouez buez ur famil peizantet, met din d'an gwask an tad, a het tad ar famil a oask tout d'an du, tout d'ar vugale, hag amañ a zo ur skeudenn du kenan deus setu de fin dia diskouez a ra, tu you a skeudennoù disañvel ie deus breiz a deus buez ar beizantet.